Hi, hello guys! Welcome back to our channel. This is your Ilonggo vlogger, Kliff and Michelle Vlog. Before I start, gusto ko po mag-shout out sa mga regular namon na mga subscribers na nagko-comment kay Ati JB TV, kay Bentorero TV, kay Desecotan Vlogger, kay EJ Explorer, hi, kay Wardicel Edward, kay Chef Alan Vlogs, kag Risek Dia, kag akong galing ng mga kagrupo, ang Tumando Crew, kilala nyo mula sino ko mo. Okay, so guys, gusto ko mag-update sa aming channel. Months na hindi kami nakapag-upload kasi today, meron po akong very important message. I hope you enjoy this video. Before anything else, please guys, don't forget to subscribe, like, and hit the notification bell button para ma-update kayo sa mga latest namin na mga videos. Okay guys, so this video for today is amin update dito po sa Kliff and Michelle Vlog. I hope you enjoy guys. Watch this video. Alright, so ginawa ko tong video ay about sa aming love story, kung paano kami nagkilala. Hi, I hope you enjoy this video. Roll the clip.
Not sure if you know this, but when we first met, I got so nervous I couldn't speak. In that very moment, I found the one, and my life had found its missing piece. So as long as I live, I love you, will have and hold you. You look so beautiful in white, and from now to my very last breath, this day I'll cherish. You look so beautiful in white tonight. And if a daughter is what our future holds, I hope she has your eyes, finds love like you and I did. Yeah, but when she falls in love, we'll let her go. And I'll walk her down the aisle. She looks so beautiful in white. You look so beautiful in white. So as long as I live, I love you, will have it all you. You look so beautiful in white, and from now to my very last breath, this day I'll cherish. You look so beautiful in white tonight. You look so beautiful in white tonight. Si Michelle gali kay nga-work siya abroad. So 2017 nagbakasyon di siya para mag-meet sa akon. So ito pang other videos kung din kami naglagaw dito sa ila lugar sa Negros Occidental kag diri man sa Iloilo City. Roll.
So, after bakasyon niya, 2 months, nagbalik na siya sa abroad para mag-work. Pero after 1 year, kay iya father, nagtaliwan, nag-decide siya nga, babalik siya di sa Pilipinas. Alright, so during the time, nagplano gid ko, nagbutang ko sa decision ko nga, siguro ito ng time para mag-propose na kay Michelle. So, I hope you enjoy this video. After nun, nag-decision na kami duwa nga gusto niya galing magmingyo na sakon. So, nag-decide na kami nga ikasal na kami. So, nagplano kami nga dili lang sa Iloilo City kami ikasal. So, enjoy po. Ito po yung kasalan mo ng video. Let's break away from what we know. Just say the word, just say go. No better time than now to make our move. Let's find a place to leave our shoes among the stars. They have no use when I'm with you. When I'm with you, I feel so weightless. Let's fly where we used to run. Let's go where we've never gone. Let's dream what we've never done and make a road where there wasn't one. Let's fly, let's fly, let's fly where we used to run, where we used to run. Let's break away from where we've been. Let's raise a sail and chase the wind. Do all the things we always. Boys, congratulations sa inyo and may God bless you sa inyong love trip. Good health and kabata tanig yan. Para may ako. Kliff, congratulations. Best wishes sa inyo guys. Yun ako kasi. Congratulations! Yay!
wishes to my brother, my neighbor, my best friend, Kliff Acusta, hoping for very pleasant and more years of what you call this, marriage. Congratulations once again, and I'm happy for both of you, Kliff and Michelle. Peace. Yay! Tony. Si Father Tony. I would like to congratulate the newly Michelle and Kliff, and may God bless you, and may God bless you 3 or 4 more kids. Wow! Ang ako niya para lang sa katawayan nila nga duwa nga magigugmanay kit sila sa katapusan sa nila. Yes! Paring Kliff, good luck and hopefully you'll be happy sa iyong new life sa America. Yes! Para sa amin, more years, kagaya sa amin, 43 years na kami. Yes! Going strong! Hashtag relationship goals! Okay. Ako naman, ito, 2 in 1 sa laki, 2 sa ihaw. Gusto ko rin thank you sa tanan natin sa ako. Sa grupo ko nga New Records, sa subukan, nagyapon sa akon. Hindi ba kasal ko na, grabe yung support nila sa akon. Of course. Pero first of all, tuloy, atay ko akong parents, mother, family. Sa kuya ko hindi nga wala siya, shout out sa imo. Ako yaya, wang ko di video, yung ko yung shout out. Kapoy ko di. Video Kapag ang camera, si Angel Kim, Kimberly Acusta. My dear sister. Nagsasama ko nila Kaisa from Nakalota ka nakatabi. Yes! Michelle, pamili lang. Thank you so support. Thank you. Thank you. Gusto ko lang magpasalamat sa tanan nga nagkatuso kong sa mga simple nga sa thank you sa family ni Kliff na full support sa amon. It's not family ka na. Here's a joy. Nagdamon ka na mga pamilya. Isang wala ako din family ka. Wala na si tatay kag mama. Thankful ko nga. Aragin ka mo nga. Naghatag sa full support niyo. Thank you so much. Yes! Congratulations! Kiss Joanne! Yes! Kiss Joanne! Kiss! Woo! Woo! Winner! Champion! Woo! Yes! Yes! Alright, so abangan nyo po ang next update namin dito po sa Kliff and Michelle Vlog. Don't forget to subscribe, like, and hit the notification bell button para mag-update kayo sa mga latest namin na mga videos.